Prema novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, vođenje evidencije o svim operacijama koje se obavljaju u okviru poljoprivredne proizvodnje obaveze svih poljoprivrednih proizvođača koji uzimaju državno zemljište u zakup. U narednom periodu se očekuje da obaveza vođenja evidencije o operacijama koje se obavljaju na svakoj njivi proširi na sve ostale poljoprivredne proizvođače. Ovo poljoprivrednici ne treba da shvate kao neku obavezu ili nametanje nekih novih obaveza, nego treba da pronađu prednosti u ovakvom načinu odvijanja poljoprivredne proizvodnje. Samo ukoliko poljoprivredni proizvođači budu vodili računa o svakom uloženom dinaru, o svakoj agrotehničkoj meri koju su primijenili na svojim parcelama, mi možemo našu poljoprivrednu proizvodnju smatrati ekonomski opravdanom, isplativom i možemo izaći na svetsko tržište. Elektronska knjiga polja može dosta pomoći domaćim poljoprivrednicima prilikom nastupa na inostranim tržištima. Dobijamo uvid koja je dužina karence prilikom primjenjenog nekog pesticida, koje smo pesticide koristili, što je u kojoj količini, što je veoma neophodno prilikom prodaje na evropskim tržištima najznačajnije. Svetsko tržište danas je sve probirljivije, a zahtevi u vezi sa kontrolom kvaliteta proizvoda stalno se povećavaju. Sve više se ide ka tome da se zaista zna kako je neka roba proizvedena, koje su njene kvaliteti i da se na osnovu toga ta roba i rangira. Da li je za ishranu ljudi, domaćih životinja ili za neku industrijsku preradu koja neće direktno ulaziti u proces ljudske ishrane. Sve to, naravno, za cilj ima zaštitu krajnjih potrošača. Na taj način kupci, odnosno potrošači poljoprivrednih proizvoda, bit će sigurni da je ta hrana koju oni konzumiraju zdravstveno bezbedna, da nije opterećena velikim količinama hemijskih preparata, a konzumiranjem zdravstveno bezbedne hrane naravno očekuje se i smanjenje pojave različitih teških oboljenja, pre svega kancera. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodno je praćenje svih proizvodnih procesa. Na ovaj način mi dobijamo efikasan način evidencije, zatim pregleda podataka i da vidimo svoje greške koje smo načinili prethodne godine ili neke od prethodnih godina. Sa stanovišta kompanije Victoria Logistik, vođenje evidencije o svim operacijama koje su obavljene na nekoj obradivoj površini je od velikog značaja. Sve je više zahteva iz inostranstva od stranih kupaca da roba ima svoje poreklo. Očekujemo da će vrlo brzo za većinu poljoprivrednih proizvoda koji ne posjeduju evidenciju o vođenju ovakvih parametara moći da se koriste samo za ličnu upotrebu i da će sve teže biti takve proizvode plasirati na svetsko tržište. Način vođenja knjige polja također igra veliku ulogu u proizvodnji. Brojne su prednosti elektronske knjige nad svim pisanim varijantama. Radi se o tome da ne mogu na kraju godine da izvučem paralelu, odnosno korelaciju, da vidim gdje mi je đubrenje uticalo na prinos, gdje nam je FAO grupa, gdje nam je gustina uticala na konačan prinos. Tako da ova knjiga u mnogome olakšava samu obradu tih podataka jer nema ništa na pameti iz glave, nego sve jednostavno biramo iz padajućeg menija, biramo sortiment. Isto tako je bitna stavka da biramo pesticide, odnosno mi ne možemo na pamet iz glave da unesemo pesticid. Jednostavno ima, na primjer za kukuruz, mi ne možemo da unesemo neki pesticid koji se koristi za šećernu repu. Upravo zato je za prerađivačku industriju od velikog značaja uvođenje obavezne evidencije na svim obradivim površinama, a ne samo na zemljištu koje je u državnom zakupu.